Bakas king lupa da rin tinagon at menal being tula ampong excitement. Inyang menik na lakareng karelang eroplano, reng piloto, amenibat king aerobatic team na ning Republic of Korea Air Force o mas kilala kinlag yung Black Eagles. Lalo la pang mesigla deti, inyang may gumpisa na lang mag-take off reng 8 T-50B aircraft at pepakit da na yung karelang galing king makapagmula lang 23 aerial maneuvers kilubning 3 minuto. Metong yamo ini kareng meging performance na ning Black Eagles king exhibition days Amerapat king Clark Air Base, Mabalacat, Pampanga. Magumpisa niyan Domingo, March 3 hanggang Martes, March 5. Akayag nandalang sinula po reng miyembro na ning Philippine Air Force, amenibat king 7th Tactical Fighter Bulldog Squadron, ibat king Basa Air Base king Florida Blanca, Pampanga. May gita 2,000 katao yung tinagon king kaduang aldo na ning aerobatic show kayabe ing Maragula Korean community king Ciudad Angeles. Ing may sabing aktibidad, antiya mo kanong simbolo ning 75 years ning diplomatic relations ning Pilipinas at South Korea. Ampo pa ning pamikaluguran daring South Koreans at Pilipino. Migugat yay ni banwang 1950 inyang peparalayang may git 7,000 puwersang militaring Pilipinas king Korea king lalam na ning Philippine Expeditionary Force to Korea bahang sumao panyang panahon ning Korean War. Samantala, aparte king aerobatic show, mitmulang sayaring kabalen at tinagon uling antila namang kanong artista kareng Korean novela show reng piloto na ning Black Eagles. Kabang masaya at mig-enjoy lamo naman den Koreanong menalbe king venue. Metong karene ing Korean businessman apakatok ng king Ciudad ning Angeles. Oh, very good. Very good. Yeah, I'm Korea. I think very good. Very good. Yeah. Yeah, I think Prince very good. Today partnership, I think very good. Yeah. Inspirasyon na yamang kanu ini para kareng kaya nakan ame kapanalbe. Sobrang ko pong na-enjoy talaga. Parang para po sa mga Filipino, it pushes us to strive harder po in life. Kasi marami pong ditong bata na gusto pong maging piloto someday or makasama po sa Air Force someday. Metong lang pong metong sobrang masanting nga simbolo para po kaya kaming metong nga estudyante na kaya pong simpleng bagay itang makin ahatak da kaya po na mas mag-aral kaya pong masalese. Kita pong pepakit dito itang heart shape po itang lalo na po itang pepakit dang kulay na kuno ka rin po itang red, white, doon nasisimbolo po kayong Pilipinas. Kami pong Pilipino po ng po kayong South Korea, yung makanya mo naman po itang pamikaluguran itang atsuna rin po. Bantang po itang makanyan, apakit tabo po na ing Pilipinas na tunay ang malugod. Ining kaduang beses sa pamagbisita da rin Korean Black Eagles king Pampanga. Minuna lang mig-perform deti king Basa Air Base king Florida Blanca anyang 2022. Kaya be po, i-Art Consuelo, ako'y Felix Capati Barrios, ating pusong makabalen.